Hanjang langso sodar terang arong mekar sikaing tipi arong ceboy tanglo. Arong ketonji jakong ni pai po arni. Registered Assembly LA Bukazon pen harakat LA long an ongdung arong pen ang hoy kithak pon along kohora rong pen ta chedon tun thekte alam keklang. Kisu kachelang jia phan kerap kachuhang. Karbi pran toma long pen kado kavi phantame kardom na pazriklong. Tangti pinya bir tang ton pen arjuik tha. Bukazan subdivision arlo hanjang langso sodar tarang arong amikar karlitang rajen terang achor sika NTP arong chewoi tanglo. Alangli pada porphai surke pro achitima por malomsi ametang hemalong laso pirthe pen chiu tekanglo. Alangli arong ka chewoi hot arta troke prapli andolong. Bukazan subdivision arlo hanjang langso sodar terang arong amikar karlitang rajes terang achor mate sarupothar constituency IMC kadom terang PSRP sika NTP pada porphai surke pro achitima por malom arong chewoi tanglo. Alangli nut hemrit boche texer abangpi lapen alangli ICDS alongta sai cherabdun. Anparata ratcharia songalongta cherabdun lang. Alangli osomar chupathe kadu kawe bang trok sido. Amen lake basa pi terangpi, purnima terangpi, manju terangpi, kadom terangpi, amphu terangpi, rupmili terangpi lapen, ruptali terangpi puhenlo. Karalitang rajen terang achor sangpi sika NTP kachewoi alam arjulong pen Bukazan LA constituency IMLA mate Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin pen chenglok pinangan manpeng kedo abang puabang piatum Karalitang sika NTP karjong chom me phang me monsang pen kedo kethaklong jiaphan arnam ardom pirinti. Ahema sangwa tompen pachinia tengke alang niphan jakong ni phai pho arnisi arong thondamji. Kedam tang jakong ni phai hiniarni lakhain kora trok Duarbagori constituency ke parlo kohora Chandro Singh Rongpi open stage along rong phwara thurpak pen registered assembly LA Bukazan LA pen harakat LA long an ongdung arong pen ahoy kithak pon along chedon dun thek thepu alam the ning duk chipak langpong. Lason si Election Commission of India long pen kapang dak pon along registered assembly LA Bukazan LA pen harakat LA long an ongdung arong ang hoy kithak dak GC ang ringdu. Lasong si Dolamara diring kohora penchenglok bagori socheng dhenta ahoy lekai arong anke Haurakat LA along si parlo pondet jia songsi ang ringdo. Labang swa lampang dak pen ongdung arong asratom chedong dun thek thea songsi theklong. Lasong si patomi kohora rong phwara thurpak pen kohora Chandro Singh Rongpi open stage along sedami chedong dun thek thei pwalam the chepak langpon. Chedong dun thek thei pwalam theke lapuson henlo Kajironga kohora kedo aradatum ajara sai kam sedami Bukazan LA along kedo asap join muchot. Athema ajara sai kam documents hei hui selam dam sedami nitumalong tebok heta jok arnisi nang chiwoi phidun. Bon sedami non harakat LA along an nang pondet pulote kisung thetutam jipusi lam thepak langpong. La silahya kisung along kaya teng ason Bukazan LA along pen nang terek pong rinon pusi Election Commission aphan lapen Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Longhang Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin lapen Duarbagori MAC mate Education EM Richard Tobia Phansidame Bukazan LA pen along kaprek nang terek pong rinon pusi kohora rat lapen ke phodun lok ahawara pen chuning ri padupong. Dolamara pen rangsina be report card news. Ki hang alam thekela phen lo jenili tum halwa kohora rongtara pen jinthong tok bingle pothara rat pen sepini nangli tum hanang hang lo nang ki hang nang ko alam thekela phen lo non hejon ili tum han la legislative assembly anghoi kithak labang solong ili tuma homostita poridun lok la so posinang ki hang iklo
la pen ni le tum bang ke mane soni alam pen lo pini ki hang bang ke isi bang ke ninga rong alam ta dolo isi bang ke ning oil alam ta dolo ninga rong alam bang ke la hen lo ni li tum Karbi long aphan isi legislative assembly asit ang hoi nang kiwan pithe ka pot ni li ram rong hang sar pen la langli tum hanta ni li churu par piglo sit isi na wan pithe pot bonsi tami ning du kalam bang ke la hen lo je ni li tum Puana din pe nili tum ke bukajan ele long se do dun bom lo pe nili tum te bok het son si ladak pen thek dam long pe nili tum ajat akam long si tame te bok het ma si nili tum joy dam ke bonsi ta non nili tum phana bang ke nadak dolamura pen lapu krem kro baguri anda nili tum han bang ke haura ghat ele long si na paludun chokpo pusi arjulong la so po si nili tum bang ke pini bang ke ning duk chepak lang lo athima nili tum ladak arad bang ke nili tum ke kiddu karat kajironga arad bang kiddu karat nili tum chongda chotelo pen si nili tum chuklem chodam la sojok nili tum la ana ki hilu ki nang li tum le mathaik da noje transportation pusita nili tum ko ane kiddu non bukaja nili tum bang ke direct gari longlok po nili tum ani siwet ang bong sitame nili tum le rock pen pini hemle nang choi ji pusita on li tum subdivision sitame circle office sitame siluni jan si do mas nili tum bai nona ko ke joiram ke son si thek dam long mosi tami nili tum han non ele longjong se hawra ghat longjong se na par lo lo pulote nili tum circle office sitame ha phuluni son si nang pon pidat pola se halapu an kidami bang ke nili tum rat tum bang ke kidu ke sum do pik an hap an bang ke ani sivet leon bonsi da leun pusita nili tum akona chiwo ji phan ke to rado pik an la pen hala dak ake the ke ding tum handa nili tum bang ke chichini dun de pin la nili tum ki duk sunga lam le chi than dun ji pusita non ana bang ke nili tum jo kaching hon Richard tok bisar lang li tum hanan ta nili tum chini dun at Dr. Numol Mumin sar tum handa chini dun na joksi non an ki duk sung bang ka lang li tum han long chi than dun bom theklo bosita non nili tum han jong si nanglar pi phak lo bulote nili tum ke ki lu de da rat ki duk de da rat nili tum ko son lo ma mo non ki duk bom ansu se si nili tum duk thu bom po nili tum ke border long si do dun non se tame ki duk sung do pik an la hailam ko son si nili tum halap an pale don thek po ma la su chi hok lo la son emilena pabat bang vela ke pakta chekroi dun di ko bang lo ni tum da chekroi dun lo chi hok lo se ta jasmer bang ke bang soria minita ki du ka kisum jitu ke che theklong ke thek ke ri ka we la lu pulote apart ani tum ke da border che hoino ong dung dung non ta len patamia di ka we do piklang la pua hoinang kang do ya lam hei ta dolang la lu pulote nili tum ke non bang ke ahoga ha ekhono nong konon ke haura ghat ekhono nong la ekhono nong nani tum han haura ghar masnang pon de pulote nili tum rat bang ke dakpen ha no go bypass nam nang po no go bypass ban ha do boka nam po do boka ban sa ko lu thum ti ke nili tum ke haura ghat li lo la lu pulote bang phu ko na tum si dak dam po la lu pulote ansu se nili tum ke pa phi la pen tum ki sing nam ke deji la se pini nang tum media hoi pen ni ke chuni ri lang lo jasame pet dak 26 nong dwar baguri education em richard sir lapen MLA Mumin sir lapen Karbi long CM Dr. Pudam rong hang sir alen tumang thom phan ni tum chuning ri padikrim lo ni ri tum phanang lang pite lapen ekho at nong jitu bugajan lang so homesti le ni tum phanang thate anju se dakarat akidu kakisum joy michot bolasi nangni tum hoi bansi alani tum hanta chuning ri lan Lakhain ka rahini Sarpothar MSC constituency ke parlo Balipothar number 3 Dilaujan Sarthe Phangcho polling station angkang Sar 8 Hansia Rongamekar Doyang Kro Lapen Urmika Angtipia Tomasopo Clarching Hon Kro Arta Ningkang Cirke Kachali Ingdeng ke Thomlong Isi ningduk memia lam ki jui parong ro arta hosi Ameka long kiso cholong loka jo kai keta kiso kachoror pen kachiru hangkong mate ahut pen chardak charbu asonta nangdolo Lo ke chalia na setame panong dunang koklo lapen awe maratuma long setame juidunji ninghang pusitame dun un edarlong
Ame ke chorot pika jo kathiang kelang un edet pen kai ke tang he marlosi mekri meklang pensi chachak nang don loposi api apo pen nang pachini do lasi keso chelang nang ji anta chelang etlo ikhida do anta chepado etlo lapen dipu Jorhat anparta tebok terai keso chelang dam eta kemiang theka vedera jok angtan mate Nepal si refar nang pilo lasi kiduk dat ahem tun keso dat atum pen local MAC MLA CEM lapen MP anparta ning keme kithe kiding abang pa bang phiat ma phan prapjin pen nang rap bek tha pusi joining report padu Bukazan pen Bisnu likhte report kat news tang tenon malom so pora phan birta mo ington eksenang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopit puthar birta long bang tweak long Dong Mukak Sport Association atum chipotter piponsi ingdeng crazy abarim Assam Minister Kalitang Dorsing terang chiki moment pen annual Men Football Club League 2023 ang dung kiti kapathupan birta niletama prangke Rajji Bepen nang kilo birta Kidam tang jakhong niphai hinyarni Dokmuka Sport Association atum chipater piponsi haberam kimo aterang pathua klam Dokmuka long ingdeng crazy Kalitang Dorsing terang chiki moment pen Football League ang dung kiti kepathupon ang dung kiti kepathupon a club lake owaiting thu club lapen Giri Songjak FC atumang bongsi pathupon lo Bonta patrubo mapora hut awaiting thu club atom ke thek mochora jok 4-1 goal pen chipahai pon Bangsuang dungkiti ke pathua long aluhiaman pen Karbiang long Autonomous Council Chairman Raju Tiso kachetong dunalong Dokmuka Municipal Board Chairman Prahalat Timung Karbi Rongasara Maikong Chunbang Rupen Hanse Rongasar Prakash Rongpharatom pen danglok pinangan manpeng kedo abang pabang phiatom chatong dun Anparta Football League along nong ekipidun abarim Assam Minister Kalitang Dorsing terang sopi adakwam hun mili terang pilapen ausa bazong ingkiatum chetong dun Le Dorsing terang Memorial Football Tournament. Tapi nangan ingkan dulu lang itu si sponsor lo sembarang sponsor. Sebenarnya lah maksud sponsor pen lah maksud tournament GB pen. Penangan tim itu bangke ada yang participate dulu lah pentel lah maksud jadi penang itu atele na mukha lagi lang itu penang peklang konong lo boleh gitu mana itu peklang dan ani konong lo si kalau itu mancurun aja family itu si lah besar ada si ada kapre family lah nang kelang orang halang orang mana kapre game saman mana sponsor nang po so that mana kapre game sana kita ada patio masuk ini hangdo macam Charlie jo election do lahai tuhan tournament orang ini rat thek long hu tuhan Asia tournament di pon rat thek long hu ini pun kalian mau kata semua dulu thek long po alang itu sampai cepak lang long po paklang pun long po si curo lo dia sih teman lah tugas posisi atau teman kalau penyerta kabiram long para long sampai coba itu wera ada partner ada kesana itu dan cenglok lah samjin pen kelawan naik pacun itu curo lo hari itu kan curo lo belakang nak participate dulu anak tim betul kapten curo players curo kan TV lama bangke Lasua tournament kapacun dia dalam kata acara tu anak bang curo itu curo ini dah berong thang berong farong atau lagi rong farong ada serong serong satu belum bisa lah mereka kemudian habis
aberong pa arong patua klamalo so angdung kiti mate football final match patupon ila labang so final long ge patupon labang ke Rasingja club lapente owe cintu club lapente ini labang so final match bangke owe cintu club tunsi haipon lo lapente Kaning je kang tum bangke lalo je ini tum sports culture bangke lan sosisi ini tum pon tunang po lapen ka duga we pantan ini nang tum media koi pan tuning reglo je sports ke patu nat bange tum po anma ke bor ineng ji lan sosisi tum paprang non po la bor ilo pulote litum lan se aprang nam po lasi sports pen tai scope do pik nonom ilitum thek dunong lo texer atum phanno pulutangte mane sakuri pen chenglok ajat stame ake joy ki pen sikelong lo lasi lalo pini laso a game bangke pini laso dese under dese la liga bangke pini andong itilo lasi ako laso a joine bangke ituma donar domhan itum chorore ne alang tum cepaduk pensi itum phanla sponsor nang tunlo la pente lang li kalitang ex minister lang li dorsing telang amen pensi tum dipon lo lasi alang ni tum mana family tum hanta mili chorolo la pen iprang ke bang yib stami lan su se nang cerab nang cetudun po pusi nili tum dsa hin pen alang ni tum mancuni ri pon lo club anti chitong lo lapen final ke hai ma tumne salam ke kachitong abang ke inkoira hini club chitong iglo under document sportation dak bangke lasi la tumsi la inkoira hini club tumsi dak chipati lo la pente pini la bangsu final long bangke owe chingkur tumsi high pon iglo la pente hit bangke ini tum 28 kitam tang mid 28 ani si opening pon lo la pente pinian second July lo lasi lalu Tang tipini abirta bangla ponsi kang torik lo kado kabeta domethak me kurwang thu